Әйдә икәү җыярбыз, кышка җыеп куярбыз. Сөюләрен тугры итеп, йөрәкләрдә уярбыз. Берлеген, син бит минем бер генәм. Мәхәббәт ул, ни дисәң дә йөрәктәге сер дигән. Әйдә, пешерәбез, наконец-то. Тәмле. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезнең белән без, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Һәм без сезгә бүген пицца челлендж төшерәбез. Уенның кагыйдәләрен әзрәк кенә сезгә искәртеп үтәсем килә. Монда 10 ингредиент, 5-се шуның пиццага туры килердәй тәмле әйберләр, ә инде 5-се ингредиентлар татлы әйберләр, пиццага бөтенләй туры килми торган әйберләр. Менә син сораган ни кебектә, нәрсәгә кирәк булды? Пиццага кирәк булды. Һәм инде безнең менә алдыбызда ята шушы ингредиентларның исемлеге, без аларны күрмибез. Һәм инде кем ниндине тартып ала, үзенең пиццасын Мин аңладым да соң, туктале. Бу шоколадный паста кирәкме пиццага? Конечно. Юк, ул татлы ризык, ул пиццага туры килми торган. Әмма ләкин ул сиңа эләксә, син аны үзеңнең пиццаңа саласың. Аңладым хәзер. Мин теге тәмле генә пицца пешерә торган түгел, монда инде печенье дә салырга кирәк булырга мөмкин. Һәм мин әйтеп чыгам хәзер әйбер, иң тәмле әйбер пиццага колбаса. Ул майонез. Ул кыяр, гүмбә. Әлбәттә сыр. Сырсыз пицца булмый. Дөрес. Ә инде хәзер бөтенләй пиццага туры килмәгән әйбер. Бүген кемдәдер эләгәчәк персик, яки банан, Биттәме? паста ореховый, печенье Орео, һәм инде әлбәттә әнәмдә. Ну, кетчупны инде икебезгә дә салабыз, чөнки кетчупсыз шулай ук пицца булмый. Давай син. Юк, давай син. Хатын-кызларга юқорыга кирәк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Майонез! Все, майонез минеке. Өстенә генә сипсәң дә булыр инде. Соңына. Туктале, майонезны. Так, һәм минем җирә. майонез минеке. Әйдә инде, тартынма. Бuna şey de. Persik. Персик эләкте сиңа. Прям хәзер шуны турап саласың. Пиццаны мен әйтәм, бер вакытында персик белән бузып булмый. Бу иң кирәк ингредиент, үзенә юкагына сал. Күбрәк сал так что, я. Юк, менә мен. Всё. Синең чиратта бар. О! Шоколадная паста. Майонез на шоколадной пасте жиберәсеңме хәзер? Әле минеке персик, ладно? Синең шоколадный паста белән пицца кетчуп белән шәп булачак, конечно. Рәхмәт. Ярдәм итәсе килеп тора бит кешегә. Ой, Алла. Шоколадный пасталар белән пицца пешергән Да кешегә. ладно инде. Слушай, мен пешереп беткәч, син моны авыз итеп карарсың инде. Но мин сиңа һәр вакыт ярдәм итәргә әзер, но монда эшләп түгел. Да. Әйбәт булды бу. Самый тәмлесе миңа эләкте моңа. Җитәр, не переборщи. Дальше син аласың. Дальше мин. О, Хәзер. давай күзне жум. Ну, күзне җума. Мин монда барып нәрсә күрмим. Тәне куш. Орео. Асам дигән. Печенье. Бер нормальный гына не булсын ул. Ха, ничек салганмы? Әйдә, вот вот. Ну что, вот салып салырганмы шу? Бүген. Тәмлерәк булсын. Ше. Еще. Мин сиңа, миңа нормальный булмады инде бу. Берсе дә.
Ну, alabilmeyi değil mi? Böyle oturma. Грейвет турmuş mu tanışları? Anladın mı? Benim kili çok da farklı bir şey. Hazır mıyım? Gümbe. Yaxşı, yok senin Ne yani. yok sizde yok. O- Şokolad pastası Yani üstünden gümbe. Gümbe вообще. Nindi gümbe bu? Pastasına men aytam şokoladığına da bo'lmasa, Nindi gümbe bu? bu şampinyon. Şampinyon mu? Жарить tutilgan. Maxsus tabada kızdırıp olan aşağı mı? Всё. Дальше sen. Tabii söyle. Motor bo'ldi bu. Aşağı. Evet evler sever. Sen benim gözünü kaplama da ben senin gözünü fazla kaplamıyorum. Ha, gördün mü? Kavasa. Kavasa. Kavasa da basa. Ha, bizning şey qoziliq bu. Qoziliqni tegi arı degan pishinin üstüne mana shuni solamiz. Motor etib. Ha. To'garak, motor. 5 штук. Şuna salın. Mana bu 5 штук. Mana shu 5 штук. Banan. Banаны. Banan. Ananas. Да. Вообще benim kun bugün. Вообще bugün benim kun. No, birisinden aytganda meniki tamroq bunaqa qilishni ishim deganda mening pestik boy baribir azrak neytralniy районda no. Арайсын тузерга была, конечно, сегодня шоколадная паста была майонез, банан, гумба, это будет нечто. Это что-то будет, это смесь. А еще да қияда тұрдысы? Вообще было. Плоский персик на фламбах. Шуны көрәшек. M&M's қалған бит әлі. Ең қызығы жоқ. Так, қазір Давай сен. менің шарап кетейін. Мен банан алып салдым. Меңа банан керек. Жарайды, бұса болған. Қияр. О, хоть бір кішінің пиццасы ашады бұлайды. Жанықайым. Дәрекайым. Тура давай. Так. Қарайлы, менің все-таки тегі арай пешенесін алып атсам. Сыр қалды. ММДМС қалды. Кімге әншік тұру келейін? Еще дейсің. Кімге әнса тұру келер. Давай, спорим. давай былай істейміз. Сырны мен қалдырамыз. Хоть бір пицца ашарлық бұла. Жоқ, алай дұрыс түгіл. Алай уже ойынның қағидаларын бұлабыз. Бұла. Демеш ол. Сыр яки M&M's. Нәрсе істейміз? Көрдің да? Айттым бит мен саған. Давай лучше шулай істейміз дедім. Мен саған сразу айттым. Сен мені танымадың. Жоқ дедім. ММДМС. Міне, көрдің мі? Это сені де зол. Ну, былай қаш мен Жоқ, сырын мен ойлаймын білесің бе, бұл балаларға ұшыр деп. Балалар пиццасы бойына. Бол. Шикарно. Кетчупын салмаған болсаң, мына деген болар еді. Мен кесір қалған мына. Слушай, бизнесің болса, мен айтырсың, мен саған спасибо. Жоқ, мен жадный кіші түгіл. Мен саған керек болса, сырны бөліш аламын. Но мында уже сыр вообще келішмей. Сенің сұлу бақыт үшін сырына жетмей анда. Шикарно. Сырлар Слушай, мында майонезі ғана лишнийрақ. Духовканы қабылдың ба? Жоқ, қоймаймын. Қа құрзам? Духовканы қабылдың ба? Мен саған жәлдәме шегіне моторына сыр салған сенің үшін. Сен ойламаса. Мен өзіме салдым. Билеттер сол. Көбірек сал енді. Конечно. Айттым бит, менің бұл арай пешенесін алып атсам, Бұл сенің на самом деле мужской болды. мужской болды, итле. Ничек керек, итле пешене бар, сладкий да. Да. Шербетлі, баллы, Мына шулай. Қара нәрсе келіп шықты. Достар, міне Құшылар бір нәрсе келіп біздің шықты. шундай пицца. Қазір біз аны алып барып пішіруге. Алып тығабызда қазір. Бұл неше минут тапша? 10 минутта 15 минут тапша ма? 15 минуттан ейланып қайтамыз. Достар, біздің пиццабыз әзір. Сіз аны көре аласыз. Нешеке жасадық, шулай пішірдік. Менікі бек тәмлі кейсе, қа? Неге? Фу, Шеф фу дейсің? фу, тәмсіз ескелі. Банан есекеле. Менікіні пицца ескелі қой. Сенің колбаса есекеле.
Damlı. Hiç персиком вообще-то. Damlı bu. Neler yiyen pizza? Kıyara var. Benim hiç kınam var ne? M&M's bilen mi? M&M's, banan. Şokoladlı pizza. Tam bir kat söyleyip ver. İçinde sostafında neyse var. Bunda benim banan, M&M's, şokoladlı pasta, mayonez, ketçup, igumbe. Aşinika? Benim ketçupu var. Şundan sonra biraz ona persik saldım. Tegi, tam kırtır için. Oh, Aha, ondan sonra kabasa, içine gidiyor. kıyar, sıyır. Nechik pizza yaxshi pizza pishirgan, shu retsept bilan pishirdim. Ben bir şokolad. Yo'q, men sening Oshab qoladi? Yo'q. Yok biz shular oshab qoladi. Tegis to'g'ri, tegis to'g'ri. Har bir şey o'zini O'yinning qoidasi bo'yicha biz oshab qoladi tejbirimiz. Oshamasang yo'q. Inktamni pizzani senga berib. O'zim oshab. Meniki içinden de tam ne var? Acha meni kutamsiz shu. Men boshqa ixkirib, sen bunday eksklyuzivni umrga bir joy topa olmaysan. Yo'q. Habira o'zim chek. Qo'yan, kim shunday pizza oshona berdi sizlar? Mana shunday tusli. Birar seni qanaqa qilib? Mana shu. Tamam. Ularni chaqiraman. Faqat Lari. Kimda? Pizza oshab. Oshab qara. Aytsa pishirdim. Pishirdim. Mening boshqa shikar. Narsa bilan sinyor qataman. Что yaratasiz bir şokoladli pasta oshag'iz? Oshab qara. Şöyle. Kendine bir. İşte böyle bir şey. Ben aşağıdan bir. Qiyin mana. Qiyin bo'lsa oshama. Хотя шоколад. Şokoladli pizza. Buna Mana bir qo'shib qo'y. Yorta pizzasini olib qolibdi mana. Нормально. Seniki normalligina. Yara men to'qlandim, короче. Sizlar bizning Oshab o'tirasizmi? challenge'imiz. Shundayroq kelib chiqdi bugun. Ko'rdingiz, bitta ingrediyentlarni biz o'zimiz solib qaradik. Endi siz o'zingiz tilagan ingrediyentlarni solib, shulay o'xshash pizzani pishirib qo'ya olasiz bir-biringiz bilan. Shunga qarab har vaqt bizning bilan qolig'iz. Men Guzal O'razov, Eldor Hakimov, Amallari sizning bilan sog'lashadilar. Sağ olun. Sağ olun.